Mountain Road Sport Association MSA hak shitrik nai weng kalayo ban penkut no bat penha perdai ke lumpung ilekai football first division ya bala tipru kum ka first division league football tournament arjar kat kendai habasaki ke ne lumpung mentaka samoi ilekai kanong da ju sport club kalayo ban khori ka nam la du da ka bakalala ban pelim no da shikula no ya ka Maubri Sport Club hak jing ilekai final ke balong hamadan riang do Mountain Road Civil Subdivision ya ka shikul jong kanong da ju sport club layo ban tap hak jing ilekai extra time lingba u orphanage da ju haka minute ka bakandai pinyo haden ke jing ya khai klam da don manu bayo ban tap goal hado bakut no jong ki kandai po minute shusho akatika singi ka nam best goalkeeper layo ban khor do bat scam nong bak na kanong da ju sport club best player uteles phone dakhar na ka Maubri Sport Club ya ka nam best discipline team layo ban khor da ka lang umsing a bade ka nam top scorer layo ban khor do Sylvester Thongni na ka Tenrong Mausau Sport Club hakate ke singi uba KJ Jilong urang ile kai barem jo ka than hakaju ko por kum ubara bubu ko Mountain Road Civil Subdivision ulalong kum ukongsan hakajingi don lang ru u vice president ka MSA ba S Pueng ba Arkelos dengan general secretary ka MSA kiri urang ba ka than Mountain Road bat kiwe ki bla samru iki kusna Kudu official dari John Topal Nongsit. Ada terbaru yang di pertama bah dia kawan kurang new line. Barang juga por bah pemain guys. Parmi